Praise the Lord to everyone. May the Lord bless you. Today's our topic is no one can serve two masters. And this is very important topic that every person who belongs to Jesus must understand deeply. Important subject jang monang ang nai si bu me gama au yen kawang kada ja hado sengla pong yang hado yong mong do ong ya la pong me nang. This is not only for the believers. Hado wa believers meng bu yum nok the pay by bu meng bu katalan sa de e bu che. This is not only for the one who doing business. Yang au yen hado business pay lei ba lan hado sa de e bu che. This is not only for those who doing government job. Yang au yen government This is not only for the deacons and the leaders. This is not for the any denomination directors and the leaders. Churches leaders lan director lan This is for all of us, one who belongs to God. Yang bui hado ngau keng de lewanda hado ngau mak de lewanda au yen kawang de miang au hi Jesus Christ fai de bui hado lan de mui lan tang me ibu ngau saki jan miang. Since the starting, I met many people in my ministry. They always being confused by this scripture because this is not the preaching topic. This is the teaching topic that we must be understand. Tau chung na ma bu tau hado studying wang na wang pu mu pu acheng believers lan au bu tau hado kia. Konyak kia mata mabu acheng believers lano adam ado mabu miang bu kata lano hado iman da chude nang nei bu hada ma kata si cha lam ni ma sau ye salak lam ni ma ye yong lak hado chiang yong confused chude nang nei bu mong da yo ong ba hado kia mabu apai hado kia how bu mango yang kia. I want to encourage you when you go to the Word of God, ask help of the Holy Spirit. He's a good teacher. He will teach you from the Bible itself. Okay. Hatawa namanda ihuwa au ba hataw kawang ngamet mana mong yu ong wala mega mananga kawang yaha hataw singa yalak yaha nanga yudaw yang hataw kia kawang yaha ngan bong pa nanga hataw kia mong do ong lak ban hataw singa yalak pa yaha nanga yu yang hataw kia nga wala mega ma kawang ngama yafa nyanga tay wala mega mananga mong do ong tang lak. So in this study, I'm not going to bring any commentaries, any documentaries, anything. I'm going to teach you from the Bible itself. Bible tawa hado alo ban alo lam alo lai ma commentary me yang alo ma pe nhiều ni bi chi yang ba hado teaching preaching you chi ba teaching ngonang taw khai tawa hado Bible ma ya fa yang tawa hado alam hai ngawla. Let's begin our study, and you also take your Bible and study with us verse by verse, and you will get a very deep meaning of it. Taw khai tawa naman di ihubwa naman Bible au yen ma Bible ngoi pa Bible mui lan tang ma Bible ngonang Bible ya yang verse by verse ado kia aling cha phai ma cha sa mui lan hada mong do ong e ta ha. So now we are going to read this here very carefully. Taw khai tawa sa hado iwan da yong ma ya man mo lan chai gai. It says no one can serve two masters. Taw khai hado mi iwa au hiu ka kada si cha au hiu nok pu ni sau ya salak chiang hado nga bu ngonang. Either you will hate the one and love the other. Tau kai au hang ching ne si bu na meng ga manang cha da nulak yang cha da kalak ha do chiang i bu ngonang. Or you will be devoted to the one and despise the other. Yang ha do lam cha da nang mong phalak yang cha da ye silak ha do chiang i bu ngonang. And verses you cannot serve both God and the money. Tau kai nu mana kawang hai mut muni sau ye salak chiang ha do i bu ngonang. So what do you think the money earning is a sin? Tau kai naman na ambo pahila matumana te lak si ngana anu heya ambo pahi anu si teman. So I want to make you clear, money is not devil.
tàu khai tàu mu lan tang ma clear na myang hu ba singa na tu man ching na nu ye chi hu ba sing hai ngon ngonang. So godly people also need money to run the church. Even business people, family people, everyone need a money. Tàu khai singa na mu lan tang ma wong pong mo nang church leaders lan church phang ma au sin na church community ngoi pe ha do sayo sing hai ngai tang ma church ran na myang lak ngonang tàu ching na yum nok phang jam mo ngen wong pong business au yen business meng ya business ka ta chao phai lai bu ka ta chao i da sing hai ngan wong pong hang ne sing hai ngan ngo bu ka ya phai lai bu tai rang So yang ma bu ha do kia yo phai su bu lam ma sing hai ngan na wong pong na Bible never ever says that money is devil. tàu khai Bible ma au pu ha do sing hai ngan ha do ngan na nu cha sa au pu ye e. So what it mean real by the money, I'm going to tell you from the First Timothy chapter 6 verse 10. Tàu khai tàu ha do Timothy chapter 6 verse 10 ma tàu e hu ba. It is written, for the love of money is the root of all kinds of evilness. Tàu khai hang ching ne ngân de kan bua a meng si i bu ngonang a meng asai a meng alam asai ya la ngonang si bu ngonang. It means the second meaning of greed of a money. Tàu khai ha do second is ba ngau mak malai wan da nak si tu mana mong do onglak nang singa ya la ngonang ha do ngân yo mong chang ba yong alo ba lam anu lam te yang ngân nang kan bu na meng ka ma ha do greedy ha do loi lam bu pa lam nang sing hai ngan tang ngau tang hi e ba chun bu na meng ka ma ha ta ba nak si anu na meng bu ngonang. It means for the money they can do anything. Hang ne si bu na meng ka ma ngan jing na nang hang yin na chia bu nang sau sha lak ngan te yang nang sau shan bu na meng ka ma ngan hai te yang nang tui lưng bu na meng ka ma ngan hai ngan cha hang yang nang hang yin na chia bu nang anu om bu na meng ka ma ngan jing na nang anu om bu ha da nak si ngan anu si bu Whether good, whether bad. nang meng leng ya mai leng ya ha da me bu nang. So let's go this verse and we will be understand again. When Jesus is speaking this exact verse, there were many people, even including disciple too. Tàu khai over ha tàu the lay up lay yang at man and you chum words that lay a jibu no mekama. Jesus Christ I ear ngao bu ear nyaw tam by e alo ka dalan sa da nyaw bi ji yang by agent disciple e song yang balan na nu nyaw tam bu nang. Everyone is over there. Mui lan na ear ha tàu ko nyaw bu hi pang ma mui lan e disciple lan no yang ma bu e believers lan followers lan ngwa yang So as we know in the Bible, Matthew chapter 5 to 7 comes under the Sermon on the Mount. yang tumana over Matthew chapter 5 ma bu wang ma laya ba apong lanja apong nga ma bu alin apong ni tngoi sa tumana mouse nai tumana hado ma nyaw bu chiang Jesus Christ i ka talandang ma hado mouse nai ma nyaw bu tumana chainang. So here Jesus is on the mount and teaching and preaching to his people. Yang Jesus Christ i ka talandang ma hado ma bu ngau pong tam yang ki nyaw tam yang ki. So first point, as I said, that it is for both of us, whether we are in ministry, whether we are not in the ministry, whether we are disciple, whether we are apostle, for everyone. Tàu khai tàu i hu bua betul tu mana ministry trong ma yong ya boy yang au yen business mo ya boy yang au yen ambo yo phai su bu la ma yong yang nga bu hatau mui lan tang ma hatau nyaw ta mo nang. To make you more deeply understand, when we read chapter 5 verse 1 and 2, cha awa tu mana chapter 5 verse 1 2 de la ya bai Matthew chapter 5 1 2. 1 2 de la ya bai. Now you will get my meaning. Now when Jesus saw the crowd, Awa chisu a kung ya bai remember this word crowd, a big multitude of people. tumana tumate tau lang ngonang akung si wada mabu akung apang nyu halan sa bukata akung tang manyaw He went up on the mountainside hayang iya katang chada ong bu chiang tumana and sat down. hayang oba isod. Second point, his disciple came to him. Hayang song yung balano itang ng ngui si ngina ipelalano itang ng pay bungina And he began to teach them. hayang ipelantang
do iya nhiều nữa kung wang bu tuman ngina. It means the multitude of people also there, even his disciples also there. Jesus began to teach all of them. Yang i over i hado ka tang jam i su ja bai hado ka tang do ong i su bu pai jam sa ma bu akung pai bu tang ma jam nu i belan la no ma bu i pai jam su bu tuman ngina. So first line of chapter 6, Matthew 6 verse 24 says, no one can serve two masters. It says no one can. Tao khai tuman hado Matthew lai do lai bai Matthew lai do lai wan da. Awe nok pu nyi sau ye salak awe si ibu ngenang awe o nok pu nyi sau ye salak yang ngabu ngenang. Including myself too, including yourself too, including all of the people, those who are love Jesus, for all of them, no one can. Tao khai vui yang vui bu au sina leaders lan ngoya be au sina ma bu kawang da kan bu kadalan ngoya be vui yang mui lan awe nok pu nyi o sau ye salak yang ibu ngenang. Now here word come masters. Tao gây hado nok punyi si ibu yang Bible English Bible de lai wan da tuman da masters nya nya ngonang hayang boy tuman awat tuman ngau da lai abe nok punyi si bu ngenang Master. nok punyi si bu ngenang Here written serve. yang serve si bu hado sau ye salak chiang tuman ngenang. And second thing, two master. Tao gây hado ma tuman da nok pu si yang nyo sau ye salak chiang ibu ngenang yang masters tuman hado ngenang. So what this master represent over here, for example, Tao khai master hangi pa represent namyang nyan bu hataw example cha even. so master means a person who is in the authority and control over someone's life under whom many people are working. Master si ibu nokpu si bu iya awyun nokpu cha phang ma tumana kata si cha phang ma tui leng bu tumana hataw I phang cha ma tui leng bu kata iya yong authority namyang bu hataw kata nyuk pu ngonang hataw. In those days, people keeping slave in their homes. Bu hataw nyi bu kata lanan ma bu kata nok cha phang ma ralan ma bu ang yang yang ke. Suppose there are two homes. Lepu cha ma nok ingo yang ke. One is God's home and one is money home. Kata si cha nok cha ma bu hataw singhay ngan nok cha ngo yang ke yang nok cha Godly no. yang kawang sungbu nok cha ngo yang ke. And they are keeping just some few people working under their homes. Yang hataw nok imuya kata atam ha ke tu ilang lak chang na ang yang ke. So if God is the king of that house, which name is God's house, Tao khai ka nok cha hataw kawang nok senyan yang kawang nok senyuk bu nok cha ngo. so one who working under that house, the owner have some rule and regulations. Tao khai over hataw kawang nok iman ma rule and regulation ngonang ma bu ngau kyang wang lam ase khak suwa leng lak khak suwa kem lak hataw ngau kyang phang ma hataw kia kawang nok leng yang ke. For everything of that person who belonging to that house. Tao khai au yin au sina ka dalan hataw nok kawang nok phang ma leng ya bet leng bu ka dalan ase tang ma chu yong ase tang ma ngau kyang wang lam phang ma kem. So it master means is talk about two kind of a leadership. Tao khai master si wanta tu mana alam ima ngau bu ngenang. Second meaning of a master, when we search a lot of synonyms, we can get master. Second meaning is a ruler, one who rule over you. Tao khai master si I phai paya tu mana mabu tu mana search meng wanta ngau mak yo lam pha tao gla au yan nang da wang lam bu ka ta si cha tao gla. So now once you comes under God's kingdom, God's mastership, Tao khai hataw kia tu mana over laya bet lay wanta tu mana kawang hataw agent leadership phang ma tu man kia. then God has different rule and regulations for everyone in his under kingdomship. Tao khai kawang I phang mai agent I ang cheng phang ma tu man da ma bu yu rule and regulation tu man dang ma hataw ngau kyang wang lam ma bu yu lam ma Or yang ngonang. second place where money becomes your own God, the greed of a money. Tao khai over nanga nyo cham I se ba ngamuk le be over nanga cham nyo sing hai ngan tang nanga sing hai ngan nang kawang na meng yang nang mong ham pa na sing hai ngan pa nyai pa na meng yang nang over
singhangan da kanya bai. Second meaning, pleasurable wealth represent devil money. When you comes under the leadership of devil influencer money, then it has its own rule to rule over your life. Tau khai nang open nang hado singhangan tang ma anyo nang anyai pa lam nang ya hu pu ma nang hado kian nang wanglam phang ma nang kem bu na menga ma hado wanglam hado singhangan na nang da nang mong bu kian nang lem bu kian nang ka dong nyu mai I ba ma nang wanglam lam tai la. So whether in the ministry, whether in the work, whether in any other place, we cannot serve two God together, means two master together. Tau khai nang leadership hang ma nang under church ra yom nok ma leng ya boy nang ambu phai lai bu nyui ma chi ya boy nang ambu nyui ma nang tui leng ya boy tui leng bu hi pak ma nang hang I leng ya boy nang leng bu tui chong ma nang lam ni ma sau ya salak cha nga bu ni nang to man. So I want to tell you by the examples that you may understand more deeply what I mean to say that. Tau khai tau na man de ihu ba tau anyo luwa na man mong to ong lak chang na tau anyo cham ihu na. Suppose if I am a leader, I'm a pastor, I'm leading a church, I'm training the youths. Tau lepu chama tau leader jayang pastor jayang tau phang mo bu youth land tau iman da trend myang lak ching na nyaw le lak ching na tau hangalang. Ask this question to yourself and myself. I'm also asking this question all the time. Tau khai nang ha tau kia nang nying yang da nang question tong bu ngo do tau hipak fi ma tau tong nang yang nang ha tau question ja budap na myang da nang. What is the intention that I'm coming in the ministry? Tau hangi pa muktak pe ma tau ministry da pai bu si nang ha tau patong da. Is the God is the reason that I'm coming in the ministry, or I wanted to get that money? Tau khai na ani tawa is it tawa kawang mong bu balam tawa sau san na yong bu hiya tawa singhai ngalam ni ka kam taw taw lak ting na sau san bu nang awang na hadot patong daw. So it means I don't care about the seed, those who coming to my church. I don't care about their spiritual life, what they are doing. Let them do. I'm not ready to aware. Just I'm working for the money. Taw khai nang hadaw kia phang ma yong bu sip ani lana hangka ngo ya pu tawa hango ya chi tawa singhai ngan taw lak ching na taw hadaw ngana bongbong taw singhan jing na taw sau san bu sen nang tai bu na me ga ma ayang ching na taw singhai ngan hai bongbong sen nang hang yu nang jing sip nang jing ni halan dang ma bu believers lan dang ma nang care na yem yang ba nang sau san bu na me ga ma. Don't mind if we do that study also word of God by the keeping intention that I will get 40, 50, 1 lakh rupees after doing this and that, and your intention is not the people, only the money, then so sorry, your master is not God. You are coming under the money leadership. Tau khai nang intention na me yang nang atang ba tau kawang sau sala kawang sau san bu kaya tau anyi lan ma ngo bulan ya haloi tam lang anyi lan tau mai ma ngo bu ka talan tau wang nya ngo bu loi wang hai da pai tam nak sanang hapa intention na ye chi ba nang hapa mak tak phe ma ye chi yang bu sing hai ngan mak tak phe ma nang yong bu na me ga ma mong ta me ada nang sau san bu ma kawang sau san bu ma na wang hai ngut bu ye chi. So when we are the ministers of the Lord, Tau khai tu mana kawang sau san bu kada cha tu mana our priority should be gospel. tau khai tu man yan sai phana pha bu kawang jing na tu mana gospel tu mana kawang ngau jing na tu mana phan pha bu kada And the people, because if we don't teach and preach them the truth, they will be perished. tau khai tu mana awa tu mana ateng ba saki tu mana katalan tang ma phong ye tam ya bai ateng ba kawang pung ha mai ha yang tu mana katalan tang mu u ye tam ya bai ha do katalana imana wang nya mo iman mulak hai ngon So sorry, all over the world I have seen now people making new tactics in the church to take the money of the people. mong ta meng khayang boy ma bu ka dong nyu sai ma ha dong ngi wan da yong mong meng tai nang yo ye tau lak seng hai ngan sa ta yang ka ta lan ma bu yi seng ba ma bu yo lam ma yo lam leng bu yo phai su bu kia lam ma bu ha dong ki chon bu tau ma bu ka dong nyu khong kam bu su phli ma tau ha dong ye nang Without caring the seed. yui phai voi bu ni halanda care na jem yang ba yui phai voi bu ni lan tang ma sep yi se ye po ba ha do ke yui sau san ba yui hai su bu kia ma bu leng bu And we can easily keep this theme in our church on the banner. tu man ha do church ma banner ma
easy to man hado ki na. True shepherd lay his life for his sheep. Yang ateng ba ni yom ba cha i ni lan cheng na ma nang sa do yong easy man nyan bu to man ngi. Very easy, we can write it. To man hado nyan bu ateng ba ni yom ba to man hado i ni lan cheng ni iyam ayan phana pha bu si bu hado. To man nyan ba yong easy nyan nang yong nyai sam nyan nang. Do we really understand what it mean by? Tao khơi nang hado wa ateng ba luan nang asengyang hado wa nyan bu ya hangka si bu to man hado ateng ba nang oben nyan ya ba nyan bu hi pang ma hado ba ateng ba lu seng okay. Do we seen from the life of true shepherd? Yang ateng ba hado ni yom ba cha hangka i shepherd i jeng ni yom ba hado ni yom ba cha i yan hangka ngolak hado to man ngi okay. Because my true shepherd whom I know, Tao khơi tao ateng ba ateng true shepherd hado ateng ba ni yom ba tao seng ngon nang. he given his life. Ateng ba ni yom ba yan jeng ni i yan phana pha. He said, I left 99 to seek one event. Tao hado ma bu 99 na tao ang tao yang cha ma ngo bu tao hado yam tai lang se. A one sheep. Hado ma bu ni cha jeng na tao yam na. A true man of God. Tao khơi ateng ba kawang ka da cha. We are ready to go in the wilderness also if there is a one sheep. Tao khơi tu mana pau ni yung chong na chia bu am bu ni na chia bu ka da si cha no hi ngo bu me ga ma hado sip cha hado ni cha no ngo bu me ga ma tao hado kan ni na ta yang tao hado ni yen da tam na hado ateng ba seper hado ateng ba ni yom pa hado ngo na. Ministry is all the time, not all about the getting a good church and AC air conditioner, getting 6,000 rupees, and that also not sufficient. We cry, oh God, this is not the ministry, my dear. Tao khơi ministry si iwan da tu mana yong kan fortune ma so changa tu mana yong to loi mai bu nyu jing ma so changa tu mana ma bu lek yang da hado ngen ka tao yang tu mana o ada hado wa yiwang anu o hado wa hangi sa hado ki nang hado ki leng bu me ga ma hado nang so san bu wang hoi ngoi bu yi We must have a zeal in our heart that sheep are perishing. I will teach them anyhow to the truth. yang boy tu mana ateng ban nang so san bu chong mo yong bu me ga ma o anyi lan ma ngor gi taw ateng ba hado punga amai nya wo tam lang yang anyi lan ma ngo bu taw hado loi tam lang senang ateng ba punga amai be nang yong bu me ga ma hado kai ateng Till now we preach to the people, but God is Spirit telling me to teach the leaders this topic. We must be understand. taw kai ma bu kunyau balan ma bu hado ki nyau tam nang ngonang yang boy kawang sagi kaya kawang yahangau kaya ada hado leaders landang ma hado pong tam do si mo. You search in the Europe, many churches being closed and they converted to the bar and the dance pub. Tao khơi nang hado net ma search wan nang tao ma bu Europe ma church hado yum nok pon bungi nang yang yum nok lan sa gloss meng yang yum nok na meng opa sa ba ro bar dance club yum hado hall na lang yang The ngonang. reason we didn't preach the truth to them. Hado hangi na mga ibu si bu na meng ma tu mana kawang punga mai ateng ba lu tu mana preach na nye nyau tam bu chin na pong ye tam bu chin na ngai bu We ngonang. become failed to teach our people to have relationship with God and they backslided. Yang tuman leaders lan tuman ni lan tang ateng ba punga pong ye tam opa tuman yong yahama hado fel na meng ma ngo bu ngonang. We make our churches as an entertainment segment. So how the people will be converted where our intention is not spirituality and the God's word and His training and the truth. Yang tuman kem chenga yang tuman ka talan bay bu nyui ching ma tuman kem chenga tuman entertainment boy won bu nyui ching na ang yang tuman ma bu ma intention kawa kata jaya na tam nak ba tuman yahalam ye chi bu entertainment yang tuman hadaw kia boy won bu ma tuman hadaw ki chon bu na yang ma hangka ateng ba ya hasaka ye okla. So today on, before preaching, understand no one, even me also, even those who are here, is everyone. Tao khay tani bo preaching tani bo hadaw kawa ngawa tawa moy lan au hiyo si ba ta mo bo yang moy lan na hadaw kia au bo saw ya salak cheng ibo nang lam ni me. It hurts, I know. Tao khay hadaw ngawa yong moy lan tang ma sa ngok lak yang hadaw mong chang do hadaw pai ngo no. Might be you want to write some slungs on the comment, I don't care about it. Tao khay hadaw pu ngaw kaya moy lan mong chang do sa hadaw hangka ngawe no sa mong de yu ong ba hadaw kia ma bo comments mo hadaw ki ngaw kala. But try to understand, my dear.
yang boy moi lan na khawang punga amai ma mong to ong lak ching ngang gai If you repent and turn to God, open nangal mong lep yang khawang si so ran nang pai ya pai you will be a very effective person. yang boy open nang mong jang lep yang open nang mong lep yang open nang Jesus Christ khawang ya man nang pai ya pai nang da sai sungai phalak sai sungai ya ok lak ching na khawang nang da ya ha cha phak So la when God will be with you, open khawang nang pai ngot la kai your life is going to be blessed. tao khai nang ayan na mo he man pa ayan na myang Now comes to the business. tao khai sa ta man business hangi pa phailai bun Now comes to the government people. sa government tu da le Today you need to decide under which leadership you are coming. tao khai nang leadership pa amo pa he leadership man nang government job man lang nang ke ayang urban nang phailai bu ma amo pa hi la man nang phailai nang ge If you come under the mastership of Jesus Christ, for everything he have a rule and regulations. tao khai nang urban nang government job na myang ya bu nang urban nang kawang phang man nang government tu lang bun myang ka ma Today I will give you some guideline, and next video I'm going to give you verses also where it is written. tao khai tao achang ha guideline phala ka yang bu next video ma tao ha verse ambo ma nya pe ha tao So once you come under godly leadership, you are government job working people. urban nanga kawang leadership man nanga over ha dau kia government doi leng ya pai I don't care whether leaders, MLAs or anyone. If you are hearing, you are a Christian people, hear this. tau khai nanga awi na chia bo whether leaders yong ang su chung mo su pu yang au yan MLA hangi na chia bo Understand? tau khai mong to ong If you comes under godly leadership, urban nanga ha dau leadership cha government doi yong man nang yong yang over kawang ya yang nang God already giving you the sufficient amount of your salary which the Lord has blessed you. tau khai over kawang nang da moi he man bu tang ba nang da anyai kawang ha dau kia salary pe anyai nang moi man So moi man once you come under godly leadership, you will be praise God. Thank you, Lord. You have given me this much, and this is sufficient for my life. tao khoi open nang da salary open nang da hado leke ngan tao ya bai ha tao hi pang man nang o khawang nang da man yong bu pha bai nang ada ha tao sai mo he man ta myang kai ha tao leke ngan na sa nang ha tao khawang da man yong phalak So when you come under the mastership of Jesus, you know your faithful duty towards people in the public. yang open nang khawang sungbu man nang leadership chan myang bai ha tao hi pang man nang khawang bai tam ha lang mong chang pai la nang phai vui bun nang public lan phai vui tam ha lang mong chang nang khawang bai sai yang kawang sungbu man nang leadership government tui leng bun me ga man nang ha dau te tau gla And when you come under the love of money leadership, awan nang ha dau ki ji chi be ado kawang ye sung ba awan nang seng hai ngan da kan ba leadership na me ya so God says, be faithful. tau khai ha dau hi pang ma kawang i bua na khak su bu yen na me do Your love of money leadership will say, deny God's word and take bravery. awan nang kawang seng hai ngan da kan yang na kawang da kan ya bai kawang da ji kan ya bai ha dau hi pang ma nang da seng hai ngan na ai nang hang mo ye chi ja ani nang ya do ai ha kawang da kan mo nang ang do do su nang da du nang da ha dau ki ma bu pok tok la Whose love will be more, you will go that side. au yen nang da kan bu atu au yen ba se lo ya bai kan bu ba se lo shi bu ye khau ga nang thai la So what we will be doing if we have the money God in our life? tau khai au ba nang ha dau ki ngo ya bai kawang tu man phai ajen tu man ajen ngo na me Government will send 20,000 for the people. tau khai kawang nang da ha ja ta sun I am not saying that 20,000 government is sending. Might be government can send 20 rupees. Very less amount I am saying now. au sung bu na khau ta ha dau ki su mu me ang bai So we already receiving salary from government. tu man ha dau ki tu man lekengan tu man tau na When God is our leader, au ba kawang tu man the leaders me ang ya bai that same 20 rupees as it is coming, we will be distribute to the needy people. tau bai au ba kawang sung bu ka da nang leadership me yong ya bai au ba nang government tui leng ya bai nang da ngan khau ta ta bun hoi ha dau khau ta yong chai lo na nang kawang ka da lan nang phai vui bu ka da lan dang ma tam halak mong chang pai So la when money is our God, au ba atau singhai ngan na tu man tam kawang na me yang singhan ngan chun bu He will give you some rule in your ear. yang ha dau singhai ngan na nang da nang na da ha dau rule leng kala What happen if you take 10 rupees or 5 rupees from this? What they will know. khau nga na chia pan na chia boy hang ye leng la kai And it will send to you, tell to your ear, you need to send your son to the abroad for the study.
yang hatau iglak nang ha alo kan din chai dang da And you need to build a house at least 20 rooms per set. yang nang hatau kia nok veglak yang hasan sin velang To see the free money, our heart misleaded with the greed. tàu hay over hatau sing hang nge bu kaya jam tu mana anye tu mana ma bu ma hatau kia chai lulak yoi ya phan ba leng lak hatau hai te nang So you will be here the God of money, then what will happen? You will not love God. Surely you will go to the love of money, then you cheat tàu and hay despise. tàu hay over nang sing hang the anye hatau kia leng wal me kama hatau menang ka wang pe wenang ka wang pe wen bu kaya nang ma tu mai leng ha bu hatau ma bu tu mai hatau tu mai leng yo pa hatau kia ma tai nang But I want to encourage, yang we tàu ihu bu if you are under God's leadership, over nang kawang kan bu pay kawang sumbu man nang leadership chan me nga bay through your 5,000 salary also, God can bless you when your children too, and they will be a very good mole in the future. tàu khay nang over kawang sumbu leadership chan na me nga bay nang tangan ha chang nga tàu ya bu nui ataw bang peng kema ha tàu ha chang nga ha bang hai ngui glak yang ha tàu kay nang ha generation da ha tàu ha chang nga son ok lang nang kawang sumbu pay kawang nya yang nang leadership mai chan nam nang me mon I'm not speaking you this simply because I met a lot of people, I know a lot of people. tàu khơi tàu hà tàu simply tàu hà tàu kia ngày ngao ngao bên này chứ yang vậy ở phải mabu leaders lan yang mabu kawang the kan bu kawang the miang bu kata lan hà tàu kia hậu yang ở đâm mabu ngao bu chừng tàu hà tàu mong tàu ong nhiều tàu bu ngang We believe our God is God. tàu khơi tàu mong hầm tay năng tàu ở tương la cái tay năng kawang tu mana kawang at man kawang ngang yang ia tu man chừng ia same tang ma say okatam ba kawang wanang ata ba kawang wanang No single organization helping us. tau gai tuni de ngoi sa tumi da ma hango yum no ka katalana tuman tang ma jambu hango yenang ja No single people, awo kata se jan hoi ya sa jambu awo yenang but God. ayang woi sa da ngoi sa kawang atumi da yong moi man This I am not saying by the pride, tau tuni de ngoi sa tau hada wa tau o ta bula ma tau ibu yechi but by grace. yang buat kawang isap si bukaya mabutang mamuheman bungonang. Till now, God sustaining our life. Tani da moy sa kawang at lamoy bungonang. Have personal experience. Tau kay tumana noy ni ja pang ma tumana personal relationship, personal experience kawang pay may buchang tumana. So now we clear ministry and the government job. Tau kay sa tumana ministry kawang sa usan bu kawang tu jong hangga yong lak yang government job. Hangin na siya ba hatam mo tuman hanggat tuwi lang laktaw. Now comes to the business. Tawhay sa business hanggat tayo. Very shortly I will say and we will conclude it. Tawhay taw so kuno hataw siyang iyang tuman so tayo. Business, Paylay bu siya. God have its own rule. Tawhay paylay bu mo kawang yoy lam ma hataw ki paylay bu jude payang. So when God is your master, Awa kawang nokpo na nang meyangan nang asaw salakay. to get a Tuwi lang lakay paylay bu malong yong lakay. to get a money, Nang awa paylay bu chong nang ngandaw lak ching na awang na kawang nokpo na meyangan nang yong lakay. we not going to sell tobacco, alcohol, drugs and all kinds of a thing. Nang kawang nokpo na meyangan nang paylay bu na meyangan ma tawa atau enu atau singhaingan atau rom yau lak tawai yau lak atau mabu trucks hang mabu enu ngonang tawa atau lak senang awang na atau te All godly business people hear me. mabu kawang dekan buka talan saya You selling poison to others and you thinking your life will be blessed. tau kay nang atau mabu atau ji bu lam le yang nang atau kawang mabu pabu moe mantang matawa atau paylay bu senang te nangga nang kata nang ja kaya mabu kata lan meang bu nang atau nang moe man bu te nangga To get a piece of money, nang atau kata ja meang bu ta meang atau singangan ta bu nang atau nang jeng na wang bu se te nangga so we also come in the criminal category. tau kay au ba tu mana lai ji bu na meang ma tu mano kata tu ba ja na tu mano meang ta nang
We will not choose to get money a wrong direction. tàu khơi tụi mình hà tàu sinh hay ngân tàu lắc chừng nó tụi mình hà tàu làm miếng ba tụi mình you choose là cái Even God itself says in the Old Testament, many places, I can show you with the verse in next video, those who working by their hand, they will be blessed in the land. tàu khơi má bu hà tàu Old Testament mà nhà nhà ngon âu yên yo yak ngay bu sang lưng bu hà tàu lịch ya là cái hà tàu ya yang nang at so lui tôi lưng bu nó miếng mà hà tàu mình nang at chôn yo ha yo kumba tàu muối mà lạc chèng hà tàu kawang hà tàu ngao yang ngon But the right way, not the wrong way. tàu khơi hà tàu kawang ibu lo lambu ba ma yiti yang boy ateng ba kaksu ba laman nang ha daw ki tuy lang lak chang i ngonang phele lak chang i ngonang My godly people, some girls, taw khay kawang tikkan bu atam skolan those who are in adultery and the fornications. aw yun ha daw ki anu ha yung maksaw mali bu lan yang aw yun phung ngam ba lan ngonang ki If you are hearing me, aw ha daw chai bu no myang kama please hear me. taw khay chung may lam naman nang chai ya This yang mong dong ya pleasurable money represent as a greed. tàu gây hà tàu nàng y mấy mấy y mong bộ kia nàng hà tàu kia sinh hay ngân ta tài bộ miệng cái mình nàng hà tàu nu nàng cha Let your greed may not become your God. tàu gây nàng hà tàu nàng y mấy mong bộ nàng y mấy leng bộ lâm nàng sinh hay ngân ta can bộ hà tàu nàng hà tàu bàn lâm bộ lắc So when God is your master, He will lead you with this. tàu gây ở bên nàng hà tàu khâu ngan nàng nóc pu nó miệng yang nàng master nó miệng yang nàng hà tàu kia ateng lak pu phai kia mẹ vậy hà tàu nàng ateng ban lâm boy kala Now you come to understand money is which kind of money, the love of money, it means the greed of the things. tàu khai sa tu mana mong tu on ki hangi ba tu mana singa ngana amu ba hela ma tu mana anu ne me amu ba hela ma tu man singa ngana mai ba la ma tu man jon lak haro chiang mong do This greed can be for anything. tàu khai ha tàu hangi na chia boy amu ba he na chia boy tu man dang ngai Let your greed may not lead you. tàu khai ha tàu anu yang ha tàu anu de leng ba la man nang te ye boy lak ching ne God never tempt us to anyone with the wrong things. tàu khai kawang atumada apo miang la ma tu mana ye tok cha But word of God says by their own fleshly desires. yang boy kawa ngam iba tuman I may mong bu bala ma tuman na hekiam bu chune We fall into temptations. tau kai hata tuman I may mong bu bala ma tuman kiam bu chune tuman na tok pu ma yai nang I want to conclude it. tau hata ngam so hunang Let greed not lead your life. tau kai hata I may mong bu bala ma I may ya hu bu bala ma nang ta woi na ta tam ha I'm giving you assignment. tau kai tau na man the assignment cha pa hunang Read this Matthew chapter 6. tau kai no man hata Matthew chapter 6 hata nang iya After 24 verse, as much as words are there, you read all of them. tau khai 24 verse ma wang bu nang hang san verse tau ya ba ha tau se nang verse cha phai ma cha ling cha phai ma cha san nang a tau Matthew e bu na myang ma He taught the leadership of God is which kind. tau khai I nang na nyau tam la ka amu pa hi kawang leadership pa amu pa hi yang ka tong nyu mai I ma amu pa hi leadership na myang la ka tau se kawang an nyau He said, do not worry. tau khai kawang I ban nang nya ma ta mong sang ta ta si bu na By worrying, you cannot even add a single hour in your life. tao khơi nàng mong sang nàng nhớ mất tay bu kaya nàng ta hang ngô mày tao la ka cha si bu And there itself in chapter 6, afterwards, when you are going to read, you will find this is the assignment, you find this is scripture and comment. tao khơi nàng ha tao assignment ha tao pha bu nàng yang ha tao verse tao yang nàng ha tao comments men nàng pha bu la It is in Matthew chapter 6 itself. ha tao Matthew chapter 6 mà mu mo nàng His life is not precious than the food. tu man ayen na ha yang bai anyai mai bu si bu mai mo nàng si bu na And the clothes are more than body. yang ha tao is it ha tao o tu man ayen bai nyai bong pong nga si bu na People live only for the two things only. tau khai tu mana kata tu man ayan katalan ayan tu mana hado Greed. kala alam ima ayan mo Greed of this. tu mana hado sinyo jeng nang tu mana Greed of this. tu mana o jeng na tu man mong sang mang Understand. tau khai tu mana te tau ya If you lose the life for the greed of eating something,
tàu khơi nàng hà tàu hạ yên chừng nên nàng hà tàu nu ôm bún mèng mà So it means food is precious for you. tàu khơi nàng hạ yên chừng nên nàng nu ôm bún mèng mà hà tàu hạ yên ban nàng chừng nên nhây và mây bu cao ông vậy nhây nàng hạ yên được sự cần bún mèng nàng. So if you lose your life, tàu khơi nàng nàng yên hà tàu mình lose mèng bún mèng what the use of the food? tàu khơi nàng hà tàu hạ yên mình nàng yên mạ tại bún mèng mình nàng yên hăng yên cha răng cha bu hà tàu hạ yên à. Don't think that I am telling what we eating dal rice about the food. It is I will give you example. Suppose for the eating tambaku, if you lose your life, tàu khơi nàng hà tàu hạ yên si hoàn tân nàng tụi mình hạ bu hùi hơn nước chàng yêu gì chứ yang vậy nàng hà tàu tambako hà tàu sika talap hà tàu hạ yang nàng yên mạ bu bà hà tàu bà sum yang đúng không my dear, tàu khơi một trên nào life is important or tobacco is important. nàng yên ba bông bông hơi yan tobacco ba bông bông nhảy xì. Many people to wearing the greed. Now they have wearing greed. If suppose you buy 10,000 rupees shirt also, if you get a lot of itching and the rashes in your body, you cannot wear. So which is more important for you, your body wellness or your clothes qualities? tàu khơi nàng hà tàu ô phải yong wan bu chang ô shi bu nàng yên mà hà tàu suit na yem yang ban lan cha tàu press na meng yang hà tàu comfort na yem yang bu hà tàu ba suwong sumai bu ba yan nàng bum dang da comfort na meng bu ô bu ba sumai bu hà tàu nàng te tàu ya I don't say that you cannot buy. tàu numan da hà tàu numan da sakamun ok cha ta sak si u ye chi But according to that, what the Lord blessed you. yang boy kawang nang da ambu ba hilam hang sun nang ta mu he man ba be mu he man bu sun nang o da nang If God gives you 10, 5, 9, whatever, kawang nang da nga tau nang ga ban tau nang ga ta tau nang ga with the hard work, nang sang hai leng bu nang yak nang tui leng bu with the God's guidance, nang kawang kai na myang bu kawang pha bu chu dai phe nang ha do sang tau bu ngo nang I speak to you, it will become blessing for your life. tau khai tau na man de nang ha do nang mong ha do kia kawang mo he man bu tang man nang sang leng bu ha do awang lem ngai bu se hai ngai ngo nang se nang kawang bu chu dai phe nang leng bu myang ma ha do nang Wearing 200 rupees shirt also, if you are satisfied and say thank you Lord, at least you bless this 200 rupees also, many don't have, God will bless you more and more in that. tau khai nang ko i pha bu ko cha pha bu o ya bu nang ha do nang ayen da satisfied na meng yang o kawang nang pha bu ha do ngân khó cha phao nó chia khó ít phao nó chia hạt đâu ở đâu chấm với mày năng kì yang về hạt đâu hạt kí bu ôn hơi giờ tơ bu cả thằng làm má bu ngon năng sen năng hạt đâu kì tại yang năng ô bu nó mèo mà cả wang hạt đâu phải anh nhảy năng đâu mới mà lặng năng. If today God enable you to buy 200, be satisfied and praise God. Do not think to buy 4,000. đâu phải tự nhiên năng đâu ngân khó ít phao bu ô lạc chừng nó phá năng cái năng đâu chừng nó năng satisfied nó mèo đâu yang về ngồi lạc khi bằng mà tàu hạt đâu phải sẽ phải nhảy I don't say you don't buy 4,000. When you reach in that level where you can afford 4,000 with the right way, you can buy it. 4,000 right kak subuh hipang menang 4,000 investment lagi hipang nang lepai bu hipang menang hado 4,000 jeng whether 4 lakh 5 lakh whatever nang lak ngana chia lak wong na chia nang hado jeng hangin na chia benang ok lang but not with the greed way. Yang boy hado nang hake oya benang hado alo ba anu ba lam ye chi. It means sometimes what we have we not realize, we don't give thanks and started to worry what we don't have. Tau khai tuman hipak ta tuman asaya ado kia tuman yan mengopo hado tuman da yong satisfied na yamyang ba ado tuman jeng na ada hado kombo yang hayang anyu anyai ado hango yenang ama hango yenang sa tuman hipak film tuman ngau na and started to compare our life with another person. Yang tuman ka alaulan katalan be compare na myang na pang nang that started to become distraction for our life. Tau khai apa tuman katalan dang ma phiên la yang katalan apai bulan na hado sena hagan yimo onang haga onang ama hango yenang sa hado kia compare na myang bu bang matuman ayan hado yong yemai bulan matuman chudai ya ha asai ma tai na sometimes go outside and see the people. Tawai hipak tuman jingyang na taira pompong yang katalan saushi ya tem butuman laila pompong Comparing them, you will say that I am in better position yet. Tawai tuman hado katalan laiwan da tuman o tanya hado lan tak
Dokta anyay tawa tole may bu nyu mango biang se tu mana mong kawang da menyo So what of God says, those who are faithful in small, God gives more. okay kawang ngam iwa awan nang atang habo man nang faithful na may ba ngui gulak nang hipang ba anyay kawang mo man tam na kata chen Let greed not become of the ruler of your life. okay tu mana kawang tuman ayan ma anu alo ba lam katong yu may iya mo bu ma nang ayan da rule na myang na tatam ha. So now on we will come with this kind of topic, God's rulership. Okay tumana tawa sada sab ma pa tawa kawang nga tuman tang hangi pa ruler na myang mo rule wang lam lam bu ma tuman hanga kya ma tawa It means when you comes under godly mastership, okay over tumana kawang nok pu na tumana myang ya God have good plan for everything. okay tuman pa kawang say tang ma say ma kawang I tai tam mo nang Whether your marriage, whether your ministry, whether your business, whether your anything of your life, God has something. okay nang ambu business na chia government job na chia nang merit chừng nhui nok sa un ngoi sa say man na kawang nok pu na meng yang nang kya mon meng ma say ma kawang bo he man tam na nang May God bless you. mulan tam kawang I will left you with this question. okay taw ha the question ma taw ang taw And find out and comment this verse where it is written. okay nang ha daw yam yang nang ambu nyui man nya nya ngon nang gi ha daw comments man nang pa bo His life is precious than the food. okay ha yang pa nyai tu man ayan sa ta bua si bu ngon Or cloth is more precious than our body wellness. Haya teman ni mo pa anyay teman ayan bong pong si teman. I want to tell you in different translation. It has sometimes different meanings. So little bit it can be here and there, but you can get the mean what I say that. Tao kai ambu nyoy chung ma ngo ya ba ha tao asay ma tao la. Tao kai ambu nyoy chung ma ngo ha tao nang ha tao asay ma nang meaning kong ko lepu asay tao la ka cha. But it will be similar matching with this. Tao kai ha tao cha ngau pa cha lam ha tao ki cha ki tao la. May God bless you. Tao kai mo lan tang mo moy man. Share to others this topic, those who are in confusion. Tao kai ha tao ngawa share na meng ya yang au yen confuse meng ha tao asay ma sa mong to ong lak chung da mo lan tang ma share na meng kai. May God bless. Kawang mo man pa.